30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufaili kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima upande zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mafaili kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed bail. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana uchapo mafanya. Hey babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu jibeta. Siriki ni mirongo hebere na isano mo tinyino yo gatano limu mwakano yo wechirure mirongo hebere ne tano mo mwancho mo ligerelinde no kwege nambi yorando nsia sole na gukwanire na boigo kwaligane kwanyora mangana maya ye kyunga chinsa ibere cha bono butikeri terane seres nyakundi asense milio manyerelio igare Wilson makoliti tangani aniga tiali kwaligane cha senchira yo wenge. Basa beke goli ya Chenzi ngo korobekana rero aso kwinyura basaye bari basirete amagima bo mwaka w'ikirure 24 ekero naba bori nki bakubwatera odete yontebya ibante binga baitwe instructions kuruguru bambwate erindegere ntige kubanga amanda managiri kubyare munya kero gobekia magia jubiro muskefi ni sentike musi igabato kwemambya rero haso kubikwa byara bwigoro na gusiekero gatsaseni Kianyamira. That is why na injinate bana, let me give you the first priority. Erinde to chake korosie pare yoiga une korosi guna gwikamate agende mpakia esimoin. Serikali ye kaunti ya Nyamira ni golitukira rero ya sioli beno muruberio kwa korosi wa wechipara ase wode ya Itibo. Karibu na ndo mwanchomo kirelia ko chake kyonga chinsa ibere ni gaba sabe kolia jenize kubaterana na bananchi ni gobeso kiasi chinsemo korokobekana kunyura basaye bali babete bagusiria magima bo ansu mucho Nairobi basaye ni gobeso kiaso bo gatagati bo mucho yo aso korokobekana okubono kwa irera bo bisaba abanyanyimbo gutumeka maliugi yo kurusia maisa maliga go sekitiagasi aso go sebrekani habasabo. Orai wense melio kwa meria serikali bakora no murai kama kya weipa muske karonsu musyoka no yolengo mona chibino monene haiga meyense David Maraka higatia baraibande iko baraba na nchina basaye asokorobekana kwenyora basaye ababete bagosiro bogimo bwabo ko bwatikana no kwa meria finance bill yo mwaka w'ikirwe 2024 ukwana ime ya Nairobi
baraya bo nigo bateruna nigo baroberetio kurubekana kwa murembe ase baruro kuboria gocha serikali goikirani burayi burubuya. This is a most successful public holiday because of the police barricading, so people could not come to places of work. And so on our part, we commit that when we take over next year, God willing, we shall formalize this day to be a proper public holiday, complete with the points that the Gen Zs have actually highlighted in the 6-point agenda. Those malicious people who may have arranged for goons to be in the CBD, we are not in the CBD. Any goon in the CBD belongs to the authorities, not to us. There are such barriers, there is so much police presence. It is inconceivable that there can be any looting or any damage to property or any attack when there is so much police presence. So we are telling you, IG and your entire police force, we expect total cover and security as we go to lay the wreaths. We are Kenyans, we are taxpayers. We are not doing anything wrong. We expect this to be peaceful. So we're just coming in solidarity with the families and to tell this government that you cannot avoid accountability. All these barricades are meant to make sure that nobody comes here, nobody comes to the media, so that the government can hide behind the compensation they have given. Compensation is fine, but no money can buy any life. Tuwashukuru wale wote kwa heshima ya wazalendo walioaga siku hii ambao mumekaa nyumbani. Hiyo pia ni njia moja ya kutoa heshima kwa hawa wazalendo wenzetu walioaga. So staying at home is also one way of protesting. And we thank all those Kenyans who are at home today, who are peacefully and with their families remembering and honoring their heroes. This thing will continue next year and in subsequent years. We were told that today was going to be a normal day. It was not a normal day. And you don't talk about a normal day when people have been killed. This is a day when people were brutally murdered and assassinated. It can't be a normal day unless we do not live by the values and principles of the Constitution. So Kenyans decided that today was not going to be a normal day with normal activities. Abaibuli bali abana babo babete bagusiria magima bo kubwatikana no kurubekana kwa basabe kagoria chenizio mwaka w'ekiro 2024 nigo baruro kuboria gocha serikali kubwatirana n'ebyombe byoborende asokwene kunamba chikwimuki gatambo geregetindi keli chiko gocha sabo bisaba banyimbo bali babete bagutumeka chinguru wetani ekerengo ukona chinga kibabwatirana baraibande haso koro kurubekana nigo ababuli abo baruro kuboria gocha serikali kwene kibuna nkonyora bale obwene bwa bana babo. Sinta Nyango, mimi ni mama Kennedy Onyango. Kennedy Onyango alikuwa na miaka 12. Mimi ama sisi tunataka justice, tafadhali Mr. President. Tunataka justice. Nataka kuona serikali aliyeua mtoto wangu. Angalau nitamsamehe. Naomba serikali uko na mkono. Ingekuwa ni mtoto wangu ameandika kitu mbaya kukuhusu, ungesa mchukua na angesa tia sheria. Lakini ni aliwawa na mimi ni mtu wa chini na sina cha kufanya. Niko tu na siku ya kumkumbuka kama leo. Tafadhali leo tuache na amani, tukumbuke watoto wetu. Naitwa Caroline Mutisia, Mama Herrickson, kijana mwenye aliuliwa nje ya parliament. Kwa leo hii mimi nilikuwa nataka kuambia government, we just want justice from the government, above all accountability. So my son was killed today outside parliament. I came to honor my son. So nataka kuambia government, leo last time walitukataza, leo nataka tuende tuweke maua pamoja na viongozi wetu. Mtangu anaitwa Ibrahim Kamau Wanjiko, 19 years old, aliuliwa hapo nje ya parliament. Kitu mimi ningeomba tu serikali, polisi wote wenye waliua watoto, polisi wa uaji, mimi ningeomba wachukuliwe hatua. Ndio next time wasiendelee kuua, sababu since 2024
mpaka leo tuko 2026, kila maandamano wanaua. Sisi tunaomba tu justice, justice, justice. Mimi naomba tu serikali awache tu leo twende tuweke fulawa na msumaa parliament pale mtoto wangu aliuliwa. Mtoto wangu alikuwa bado anasoma, alikuwa na 16 years, lakini sasa hii ako na 18. Sasa naomba tu serikali awache niende nisimame hapo nimweki kitu, hata pale amelala atakumbuka. Mtoto wangu aliuliwa parliament. Huyo mtoto wangu alikuwa first born wangu. Sikuwa na tegemeo lingine yote. Alikuwa kazi mahali, alikuwa anisaidia. Tunaomba serikali justice. Majina naitwa Juliana Munyao, mamake Rex Kajike Masai. Yangu ni kusema the killer cops, kama message yangu venye nasema. Compensation cannot replace accountability. Arrest the killer cops. That's the message to the government. Majina naitwa Mary Getitia, mamake Dennis Chege. Since 2024 June, mtoto wangu sijawahi mpata mpaka wa leo. Nauliza hao wenye watoto wao wako missing wako wapi? Sababu sijamuona since from hiyo wakati mpaka now it's 2 years down the line. Nani anaweza vaa hiyo kiatu yenye ndani yangu? Kubatikana no korobekana kweli tukiria rero mu Inspector General w'abanyanyimbo Douglas Kancha nigo haba togia bo bisaba nyimbo hasoko bekubolende boisaine asoko ene kibunensi ya Kenya nkobere no botweruru ritukeriga Kancha niga terebuna obisaba abanyanyimbo mbaru bolende boisaine asoko ene kibuna basai okora baro korobekana kwa murembe. Our country is safe and secure from the north to south, from east to west. Our country is safe and secure. Number two, today we know this is the day that the agencies wanted to do the remembrance of what happened on, in the year 2024 June. And yesterday, even our CS came out very, very clear, and he said that there is no one who is prevented from demonstrating, picketing, because it is allowed by the law, as long as we follow what is allowed by Article 37 of our Constitution. And I'm happy to report that even in Nairobi town, I have seen Kenyans laying, leaf and flowers at Parliament there, and they were escorted by police and in a peaceful way. And I'm happy. I'm happy as the Inspector General because we want a peaceful country, all of us. And security of our country is a collective responsibility for all of us. We cannot say that it's one part to ensure that we are secure. No. All of us, we must do whatever is reasonably possible to ensure that our country remains safe and secure. And that's the reason why I'm saying that right now I've been doing rounds, checking on how we are doing. And I'm happy to report that in all the areas that are affected, they are very okay. Go tikana na yumo nchumo ligerelia nigo monya kirogo bwikia magia jubiri aiga Kenya hoyibo igo kabero mujumbe bwebunge ya West Mugirango imiye county Nyamiro Muskifi Vincent Kimusi igagikere korwo asabe kubya robot kubo kira rero na gusikirwa segetaseni Kenyamira na kubwato kwemambia rero kurengana nerega kurweke kiabangirige siasa sateruna atari guchikwira na magega na gwikagendereria ganga yaye yokumubwate se umusike Dr. Fred Matiang'i osibo bachole bonene bogocha ukwana na balikiba mangana somo bogani yo mohime yo mucho bosongo somo basorero abarayibande kurwase county ya Kisii bawo nigo bagikiria kolekyo chingurumuno bakurawa no muwakiro ya Cliff Ombeta Wontage tuko bateri tukoria rero chinsa bitukoria goro gotuko chinsa chiasa ine ya gotuko ekeronari ngebuona baskari bakete barange 25 bagaita bakambwata bakangirige police station ya Nyamira bakachinsa isano isato gose saa 8 chiabono mambia ekero bambwatuka na isababu yoko mbwata ekero nababoria ibante bingadi tukoria igoro na chieta disirunga asa abana bari ko graduate be college cheto eri ndegerenga kwana mangana yoko tema kureta bagusiamo
ngakwana mang'ana n'ogosuguma omorai into Fred Okeng'omatiang'i motwe ng'eki naki kiabagechetie esaudi natebete ng'a Fred Okeng'omatiang'i nere ogotuko board president yaito ekero nababori nki bakombwatera ondete yontebia ibantebi ng'a baitwe instructions kuruguru bambwate erindegere ntige kubanga amandamano ayeri kulyarebo na inchi abantu baminto maandamano andete yo nabantu n'aba Kenya bono iga asibaikire muntu ndete yo oraba banga maandamano aba Kenya baamwire bono iga asibaikire ng'agochimotuga iga egento keraba konye nogosoka erindegere kwigwanira na kie kyuri tukolyarero aba Kenya asibare baisokirie erindegere kwinyora abana bari baitetwe ase myaka ebere yaitire na inche kintaga tokote abantu baminto bagusiye ese igibuneye erororo botusiarero obwoba intwe bunaba gusiya abantu baminto mumaete intuntu anya gwakirumatitiri naende tuamwire kwa kauri moja gwansira lituko lyarero ese igi erikonye tubegete korange serikali eye yo mu sikoyo William Ruto ya rurororo ngochitore komento mokia mara kabere mara gatatu erinde korange serikali ya rurororo kiagera ne serikali ya changindira aba Kenya. If actually, and this is a fact, if Mheshimiwa Kemosi had done anything wrong, do you think they could have released him? No. Today he would be in court. Today he would be facing charges. But why? Because today there is some intended maandamano and all that they think that maybe he may, and this is an imagination, that he might be able to mobilize people or do such a thing. But even in arresting him and putting him in custody with no exact charges or any wrong that he has done, the people knew. The people went to the station. The people were there overnight. They were saying, please release Mheshimiwa or tell us what wrong he has done. Maandamano tukiamua kupanga ndani atasimama. Hata sasa naona maaskari wanasimama wanaendelea kuzunguka hapa town. Hakuna maandamano sasa. Awache hiyo siasa ya kusema chairman wetu wa Jubilee akamatwe na atatoka kwa sababu anachua Kemosi chairman wetu wa Jubilee ana support Matiang'i pia tena ana support party yetu ya Jubilee. Hiyo ndio visingizio wanamwekea, wanataka kukamata yeye akwe muoga. Chairman, don't be a coward. Don't be a coward. Simama imara. Simama imara. Hii ni timu yetu ya Jubilee. Serikali ye kaunti ya Nyamira ni gorero ya sioliri umurubiri obugwaga chakorosi wechipara hime ye wadi echibo e kaunti ya Nyamira. Nomoyoga wekeranwa shinse okolekana chinsemo cha bunyonyo awaso wekeranwa no muchibo bisa wechipara engineer Chosiba Choruru naboigo mwemsiebwe wadi yo muskela mekiskwe ye nana awase bateba ekerenga ya serikali ye kaunti ya Nyamira okwane kubuna chipara chingia cha rosi we hecho chiko bakonya balimi wango ya gwikebe meri byabo asibiganire nabo igabana wekase chiskuru asubwango muri kitufatika digisemba naroboturwa sinchira yobwekera buna inchira eyemo yokorora buna chipara cha roisiwe imeye kaunti ya Nyamira nigo abamenyi be ward ya Itibo bono barene kibako gokera maiga ya barabwo weikerwa asokwe wa chimashine echo chikoroisia epara. That is why na injinate bana, let me give you the first priority. Erinde to chake korosie pare yoiga une korosi guna wika maate agende mpake ya esimuin dago kora kuwia esi na ndaturumboke ati ye China nyamauro aitana ne chibo nyakoni eji chionsipi ebirero birikonya bagotamera bikoreki biere okwana asomoyega oyo bugwasioria omoroberio oyoiga asechiro ya bunyunyu ni gumo chief officer wechipara imeye kaunti ya Nyamira engineer Josephat Oruru nigo abaenekeria abantu bonzi banyamira buna mumaito mugabane birakite bya bikorto mwakoria last year bigajake gaskoru Nyamaiya tugacha bomwagamo tugacha kyabanyoru tukaenda bokeira mawawa tuwajira kari kerenyo bono tuikirega gaitu imaite mwaremereiri ingake yons lakini ndendo mugabana bunare buna promise tiate kiro mondo le Nyamira county konyorare e service ye para
ase ensemo yaye omo MC we wodi yeiga omoskela Max Square Onyanja umanyikaine buna enana nigonere asingereire buna chipara kuraboisanga bunyakoni na boigo bokurati buna injichie koroisiwa ase airire chinga kiechi na kuburia abantu bonse ba itibo koba abamo babo abakorenda chimashini echiga erinde tikisariwa egento na basoroire mosarie keragita mogosarie keragita mokoiba gosene petiri una na roja sande petiri koibu monta ko bemba kesi bana keragito kane keragita kabwata go chikoroseri gakita fadhali ana maria ino to yarende na chifu nera na mosoroire gakiti bo tuaremera irisana kuganyerere biragitebi tabia yeri ko virusi tibo gosenaki atore merari na indu na tu akorreki tuaremera iri chifu gaki aiga niga bamenyi babunyunyu baorokirie omogokobo anene enchira barachikokonyeka maega yechipari chiga kicharo siwe jasa maleta ngoro kusamisoni oweno useri mbagire ngoro kuchuti kinyoro kyane kerebo nyunyu twagokire mono korora chikira gitachi ya koleme bara yaito twabe no mogoko monene naende ngotebyo mwesimiwa naenda mente gotometera chibara chinde chibara chinabo chigotokonya mnantu kurakora tore biashara mono bya matoke bya chibukato yatobera raisi twasabirise mesige raisi mono naende kurakora bya matobori ebara bona kaya rosiwe egotobera raisi twasabirisa matobori aya uchiasata keire chingaki echecho nigo omo MC enana agenderera gukwanira emeroberio abegete bosio ase chiro ya bonyunyu egento kende na batebeti echire chiro tebwati cho nabekire chibesa chio koini shu atwatware modern toilet erie nene kabisa no muntu uragani no kuragirira imuragiriro so I will ensure na procurement ne korubwango erinde cho eye eike korosigu kuna togo chaka procurement yo mutienyo kiandaiga Kingo reporter getembe kuruiga bunyunyu eye gotoke meye wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirange County ya Nyamira inche Fatigad Yesemba Byamuno mulikito Fatigad Kisemba ha soroboturu na soroboturu manchumo ligelia tonyorumo timokomoke tukwira na ntugende ne kyongasi nchira yobwikira Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Ati file and pay. Me was any stress. Set a deadline ni June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa unachapa mafaili kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed bail. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana uchapo mafine. Hi babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu jibeta. Ine kwabiri gukoria a roadshow track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukoria a track yiga ya roadshow iyo rakorere a product launch use emisangerekano ya gesiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye roadshow chinde chinyinge bono
nigo twakoretere track yibwaterie bagariya eyekerero na boigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriogiria nigo riri ligiya kigima erio richunjukire ligo kwana nechinguru na boigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Janjere chi MC na boigo track yana boko jitumika asogokorera live performance nigo tukurwa obokoreri wito chinsemo na bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street yago tekababu na street endionsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera sinamba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange ne aino munchile na nutagete kwa igendereria na boigo gukinya ebiasara byaho elio onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri go setin semo chinde ebe ni supermarket otagete koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obosombi gwika chi event unabono iria catering egatie chinde twakire esimirero wetera asinamba 0143567165 gose 0704765412 Boigo nabukututalira asi chabizi chetu imeyo mucho musongo asamagacho auru towers irongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya obunchi libua ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikineke unga kia mamagusi Karibu na inde omwanchumu rigereria ama tukamake magega yomugereri bwene bwa mwanya bantu nabo igo mwana siasa orara ke basogwesoke na kubeka ase mitandao chibija igoro ya magendero ayense yomujumbo burabo umuske Patrick Osero itukira rero ni abisi yomujumbo yo inse burayibwaye omunyakirugo wekagancha kia as NTCDF Dennis Rosana esokina kugerega tia magendero abisi iyo yaikiranire nene nyomba yomuruti onyarurande rukishini ukona chingiki choni gatebuna ingubwatikana nembwe ya murara na kugani umujumbo yo aeguribaga anyareka wekirani abana inchi ya magendro muri kitu asenjira yo wekirano inse y'uburayi bwaye omunyakirugo bwekiganche kya NCCDF kuraiga ase bunga ya burabu uyu manyakantimuna kanzura Dennis Rosana nigo baikirana ase location iga ya bunyarurande imeye wade ya kyabonyeru ebunga yega ya burabu elyo kwene kinga cyabisi chomo chief echo cyaba chikobekwa ase mitandao nga nchiyo nchirororo ase ubwikirano aria so lia chiete kare location ya bete divided na lina twanyora chief tabwati office tokanyora akomboete office kero tware goita mangana ye basali omwishimiwa kama promise nga madam goika moroseli office igona kigire aro kitwachire gaiga torore ngobo maene office ye nero oseteyo njego mna office ya CDF na achira go clarify a project nereye ya 1.2 nande moyere nande ne bwato mu chief gororo nikitambukira korengana muno mu chief kurwase location yega sireta Ruth Chenge aine kirenga nigo chabisi jega chaga chetwe waketege chinkumecho chabeta chigo sara se mitandao ngobisiteyo yendo korengana monere abulira abanenje kwane kibona ngori yabara bokali kurwase habisi yega nero obisi nero tali bolimo obisi yarosiwe nande goeta orosa ira abachifu bandete inche bweka arosa iri oyu agoteba ngatera arosiu no bolima agoteba obisi yarosiwe nande nabere gingotumia kuru omwaka oria
negitambukiro korengana muno munyakirogo yiga o NGCDF kurwa sibunga yiga ya burabu agendere ko baga kumocha murara kebaso asikiranga igagendere ko baga kongaina abanenja semitandao asibiga bekirikira ligoro yechi project chinde cyo cyagakirwe insire kiganje kiga kya NGCDF muna bono igari ege school nere gorogwa Kenyoro primary school asate bete jo ego cost 1.8 million 1.8 million ejo eriere 8 do ejo erie twanyorte school bwa to bure moboke e quarter neka tokarenga libaga tokorosi chicho e compound yengima tigatorosi ejo ere double aba muro bagutumia kurumotu na besike kurumakega ekagera tukanyere mamune safety tank to igasibuchi chuma kurunze ande gari nase asare ekire soil iko bono omwana ori ogukwana tamanye dino ane kya gukwana ige nare gusaba bana siasa bachire bakobori chikura ekero kobori chikura tebo bumaene igitambukiro korengana muno abanenchi obekirina sajaiga banyara ko bagwake tegena kubolia abanenchi ko bamaiso kubatikana muno bokoro bogendete konyara ko bogusara semitandao yento bono balire ngambatu konyara ko bakomo amagoro mujumbe kurasoro gongorigo musiki Patrick Osero elio agendere gukora imirimo yabwikirano imeye bunge yiga ya burabu ochagire communication project ndoma yete butambe PR yaye no communication project che mubunga akorire gose president okaganga narangirwa kuchibesa gente kinke yo burabu chibesa chata ite kuli nyoro kuruso mweshimo Patrick Osero tikachikole project umuchumba obisi na twagachira esukuru egunya geita primary na toretera mabati akaunchole birasi byonse bi ne kirasi kia rengense na kero kia gachaga twagachira ekirera abana bakora kibagoso gondo china nagendete miremere miya sana akotingi nchimnando mwaka bw'ikinyorekyo je nare kumusaba enjera agendete gutara tigatare buya ntunturi kumukani lakini tigarugo bumaene nga egasi negendereire nanda mangana yechikura karaike Osero asite yagure project bwoye Osero ji project Jones bino agotige constituency nere ari asaringe na debete no president yakobori akayigole pay bill akabege rujibesa na chechi bona agotarira intuntu taiti kumukani mwaro cyo kuminyoka liri project je president weta onyo muntu orure kuro president yogire paka bono obujumbe nsa oroje nanyaro mujumba ororo yinko report rigetasene kya wanjete kya getembe kuroiga ase ewadiga ya kyabanyaru ebunga ne yaburabu account ne ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp pasoro botiro ekyombe kyabaga kababunyakoni Council of Elders igo bakorera munchuria hasoborai asiba mucholire chosa yonduko una homo nyakero gasabono hairwe chinguru no yokabero munyakero bunyakoni asemya kemenga sirita Johnson Arani okwana sekenyero ya saiganene hime ye wodi echibo ebunge ya North Mugirango chinga kichege karo kyabaga kababunyakoni igo bate unekerenga kyabekenene no gochego segete nsemo yechiseme kyabana nabo igo kuligereri oborai amareda never nsinyawache no mubyaro bunyakoni kurwazike ndukyanyasyo ande seke ombekende no mu coordinator tato dangambya mona singenjora function yiri tuko rero yo koritayo muske Johnson Arani wanjiro muske josia abo murayo ito tuwasi ntwande yana josia ro murayo nikia bato kamarira ntoka mwajangu mu what story na ndo ndo ko bimwe binde umuchumbe kuri ritore ndiri doro ba msiyen kana kitogora atwa sabito bwatirane toba abantu to state na toba abantu ko kana to koba to kwane yento antoko kora na rito amanyi ntiri okongonya menwebere umugaga arani orure oritayire no mwago transparency atota to bwa chimbara tereji chiaye kora umunyakoni elinde teite asitokana iriwika we no mugaga Johnson Arani ne yokora abanyakoni aba uno munyakirogo na inche nanjira ni emirimo iyo ngote abanyasanko nyambara buya amina emirimo yanenda abengo kora asobura yobo timbu atinguru chinde kwetani okubarangiria abagaka abonsi babunyakoni nabarayi bali naenda abande babona abarayi bali byombe ao bachamo twakwana katuanchiranire kituanchiranire twakebeka guchiesa abana inchi kyakoremeremo ya itomo no unabona asenga kiya abana baguchikogenda chisukuru mutinyo kianda igo tunyogese naro tokuna gukwana ngonya yanyarekana tobamanye kurwe binyoro ao tobaretemo tumanya kurigienchera turabakonye tubasire bagende chisukuru no malevalent Ezekiel Murandia wechikanisa chale jo Maria buno yo mobo bwa abanyakoni elders naende egasi itenene no kubika abantu batware obuya naende bamenya somore mbasi chinga cyabo
na kikereka mukiabo batochorete buna barandia tugusigita na ndi twasaba kerense ko babobe ama sabaye gororokia asigo ntu buno munyakoni rero twasibire amangana ito yo bunyakoni na tobe amo no ndo kunya kuruta chintacho acha astoramo no enkarekero montare ko genda iburu igare gotenye bitugi byorokinga ngo genda ari iburu gobono twachira eriagero tosegetane emerimo yitu y'abanyakoni egende bosyo. Reverend Geoffrey Yaundarese yongorwa ase kanisa ya Methodist Church in Kenya. Kanso nenje buno mu pastor egente kanene monga kisemi na kieke bunguo. Abana bayito ko rugiskuru ao twarorire n'abande bayitire tibabwati kibese kibagukira nyone university. So ekanganye itenene nukuri abana aba egera matukali besyo baje gotokonya ekera banyorire kisembi kisaide. Steven Ocharo Nyandege gonkora ndie neji kanisa chia PAG rero igatuare ko abarai baitu chinguru abwa sendo yo mabuno mo tresara bweke ombeke egere tutunyo orenchira yogosomia abana baitu tonyo orenchira yokonyora kigazi esa abana tonyo orenchira ne kibana magendera ase kenyoro tomenyete nonye ni ntwe ka tukuraniria abantu yabaraisi ekera goje kanisa ekera tugoja kubarandia yatukwa baraisi mborona ne kibara ase igo twasabire tubwatira nasubo amono na abana ba mintu barimo kunaguriga je message twabariganirie twensinto banjite tako bare kamuko igungumya na turi ntubaganitie mojiche tubwatira nasubo amo egero munyakoni akina za magendero. Raibin somuske William Ruto ni gagendere wakiriko kwa bokorerwe serikali nsi y'Uburayi bwaye so kugendera gwikirania magendero gucia sawa na nchi okona chinge kyatalira magacha pomasi hayagendete kwa gacha sensemo ya Lang'ata ime ya Nairobi. Ruto ni gamo cha Burayi bali bagendete komo cy'Uburayi bwaye. Kenya lazima tupange vile vijana wengi watapata nafasi ya ajira. Na ndio sababu tukafanya program kubwa ya housing. Tukafanya program kubwa ya markets. Tukafanya program kubwa ya hostels. Program ndio hii ya Bomas. Ile stadium ya Talanta tunajenga ingine 28. Hata leo nimekuwa na watu wa Turkana mpaka Lodwar tunajenga stadium. Ninyi mnanielewa? Stadium ilikuwa inajulikana tu hapa Nairobi nini nikasema hii Kenya lazima tutembee, tukitembea pamoja. Kila sehemu ya Kenya itembee. Na ndio tumekubaliana ya kwamba hatutaki siasa ya chuki, hatutaki ubaguzi, hatutaki ukabila, tunataka tuungane tuwe pamoja. Si ndio bwana? Kila mtu tufanye bidii jameni. Si ndio? Hata mimi nafanya bidii mbaya sana. Si ndio? Nafanya hii, nafanya pande hii, enda G7 narudi napanga mpaka dunia isonge mbele. Mpaka Kenya hii ijulikane. So tuendelee pamoja. Mimi nawatakia heri na tupeleke mbele tukiwa pamoja. Si namna hiyo? Lakini nilisema juu chini kulia kushoto mbele na nyuma hii tujenge. Si ndio hii? Si wale jamaa walikuwa wanasema ati haiwezi jengwa. Wanasema ati ni Mungu amesema hii Bomas ndio hii. Kwani tumezungumzia miaka ngapi hii Bomas? Ni karibu 25 years. Kwa miaka hii mjengo si ni 1.5 years. Ni wachana nao. Na gwikiraga bumonchumo rigerera nongwe kiro mwelio bwa mwana mayaye kiunga chinsebere chabona butiko kulinde chikoraga chinsenye ningirane ngomanya senchera yo gwikiranu eliterane nsaira sinyakundi asensemo yimenyeroyo ni garinge Wilson Makoli magaji kamera ni garinge DJ Atsani oyoneki chibichana muliwe gochira senchera yo gwikiranu ni garinge yunuke atuti na go sabiro taru buligereria urubi. Pagaka ninjo, ninjo remembe, ninjo darome, mangana mani, pagina ninjo. Chio matata chikoli bara moisha toka kanchinde. Kai. Chio mata chikoli bara moisha. Bara moisha na bagara mbaga toletere bara.
batoretera ndi bare chiombe chio chiana komene ng'enyi bono omonto omugusi atete ng'a echio naende agote ng'a tata tokaga nchioma tachikori baramoise itokaga nchiri chiomogere koretere bara mwabaereri yaya rende ebinto biao buya naende